O te mana e whaongaina le tusi o Kolose. Colossians chapter 3. A data wawa ai ei le fiafi le nei. Il whaipu mua se o le whaipu e wha. Kolose na mata upu tolu. Non whaipu mua se o le whaipu e wha. Amen. A whai se uru tala o le dato talangoana I le fiafire nei. O te whaonga ina le whaitauna I le whaiupu tolu. If you look at verse 3, o lo ia le whaitau le whapea mai. Ua LILO foi lo tato wola, lo o to wola whatasi ma Keriso I le ATUA. Amen. I like that. Ua LILO foi o tato wola. Ia Keriso I le ATUA. A tato ifo ma te talo I le ATUA. So ni mai le ATUA le tato. Le tato fona le talangoanga I le fiafile nei. E tato te talangoa I le matango fie. O mea ua umana whaia Yesu mo I tato. Peo le ulu tala le tato mata upu. Ua LILO foi lo o to wola whatasi ma Keriso I le ATUA. Emphasize that upu na LILO. Ua LILO. A whapa langi le whapa langi ne tau mai ai, Teresa. Your life is hidden in Christ. Hidden now. Okay. Praise the name of Jesus. Tamna yanga leile tuma sosani le tua. Ele tatu talangoanga I le fiafi le nei. Because olo iolo iai le afona le. Ile me LILO na whaia Yesu mo I tātou. Pea e mawhauwhau ia I le upu lea. A Paulo I le tusi le o Kolose. Ua LILO foi lo o to wola. Winga le to e adiali lo wola tuai. Winga lo iei le ola fou ia Keriso Yesu. Ava ai mai nā le tua I ante oi. I lewa ai mai le tua I lo wola tuai. Ava ai mai le tua I lo wola fou. Langa leo ua LILO oe wha afu oe. Wha lafi oe e Keriso Yesu. I le tua. Amen. See, that's powerful. Amen. O le loa le tangata le mea LILO na whaia Yesu mo ia. Mana malama I tangata. Fia ai lo wolanga. Langa te tau o na ola maile o langa fau lea. E adi maile o langa fau lea I o tātou tangata. E le te tau non to e adi maile tangata le ola tuai. Ai te tau o na adi maile ola fau lea. Langa lewa LILO le tātou wola I a Keriso Yesu. Amen. Ro talangoa mai le tangata I te tono I ata oe. Ai foi lan tangata I fafo. Amen. O tangata le I fafo lo whaleve lave o lo tau mai le whaiupu e lima. Whamai o le nei. Ia o tau whasiotia. Ia I tu tino o le lalo langi. See, that's the outward person. That's the outward you. O lo struggle le mea lea. Ai te tau ona I loa I le fiafi nei. Lele wa LILO lo wola. Ia Keriso Yesu. I le tua. Winga leo se toi ola tuai. Au le ola fau le we olai. O le ola mai Ia Keriso Yesu. Amen. Tauna ianga leile tua. Haftaina me le sua nei fiafi. Mato wala watu I anta ea mato te talaina lo wa fionga pa ia.
Langa matango fielo upu. Ya wawina yo matau tangata ia matau iloa me LILO. Wa uma ona whaia Yesu mo I matau. Taftai ia te oelo wangale leimalo walofa. Yo matau tangata ono Yesu. Amene, amene, amene. O le utala na le tātou talangoanga I le fiafi nei. Ua LILO foi lo tātou wola fatasi ma Keriso I le ATUA. Na whaina I o le fasiri le fiafi nei. O ai la tau ie whātatau wai le whamatalanga. O ai tangata ia. Amene. I leo tangata uma. Amene. A ole vaenga mo mua la e tātou te tanongo I ai I le fiafine nei. I tātou malama I tangata ia. O lo whātatau wai le mele ua LILO foilo o tō ola fatasi ma Keriso I le ATUA. O tangata ia, I le whaipu mua o le nei, a whai ua tō e whātuina mai, whātuina o tō fatasi ma Keriso. Tangata ia. Tangata o tū fatasi mai ma Keriso Yesu. Na maliu fatasi ma Yesu Keriso, o tō e tū mai I le ola fau. Tangata na. Langa mana ia tuspa ia whamai o le nei a whai. If. Amene. A whai e tere Yesu e vea maari ma whaola. O le mea na inga adi mai pēr tangata tuai le I lo o langa. Aisa, langa ele yoti tangata tuai lea. Langa te tau na oti tangata tuai le po le ola tuai. Le temina. Fa sa toro ai Yesu Keriso I lunga sa toro. To tulai mai ai Yesu tulai mai I le ola fou. New life in him. Amen. A fai. Mate je lo la fiafine yo lo tana ngol tu spa ia te oi. Is it talking to you? Huh? Ya fai wa Lua tu fantasi mai ma Keriso Yesu. Praise the name of Jesus. Ia nga feed umai la io me umaton tu spaia. Pe mai tu spaia le te ola oi awa yo Yesu Keriso fea. O lo ola ia te tonu ia te oi. Is Christ in you? O le ola fau na ia te oe le ola o Yesu Keriso. Amene. Tātou wawai atu le atua ne tau sang fau. Ia malama tātou ia tātou melo fai. Ia aua ne to struggle tātou ma the outward person, the outward man. Wa le whai mai whai upu le lima. O le nei ia o tau fasiotia o tau I tutino o le lalo langi o le whaitaanga o le ami o le anga ma le whamata itu o le tuna nau le anga ia ma le mata pepea. Praise God. Ai a whai la a whai e te taritonu I le whiawhine ua LILO o tau tangata I a Keriso Yesu I le ATUA I le tua struggle o mea. Langa ua LILO oi. Wale koe ali lo ola tuai. Au le ola fou lea mai a Keriso Yesu. O lo ali pea I le aso, ma le aso, ma le aso. O le ola fou lea e fou linga I a Keriso Yesu. E reflect lo o langa I le ola fou lea. I au me fai. I lo winga ma lau amio. Amene. E te fōlinga mai a Keriso Yesu. Amene. Te leto e fōlinga mai le ola tuai. Au le ola fou lo ia te oe. Pea fai. O LILO fatasi o lua ma Keriso Yesu.
Winga munganga oi. Falafi oi. And I like that about Jesus. Famtaya ule ya Yesu Keriso. Ilo na lofa ya te tatou. Lele o fa LILO oi. Aisha, lenga ya lofa Yesu ya te oi. Ya awane toi tau lenga ina oi. Sila mai le tua sila mai ile ola fou lea wa ya te oi ono Keriso Yesu. Wale toi mai tau ele tua lo ola tuai. Aisha, lenga le o LILO oi. Amene. Adi mai wingo Yesu lo wolanga. Adi mai le amio Yesu lo wolanga. Amene. If you understand that and accept that, what oi? Sui. La ke le se swing lo wolanga. Ngale ele o me mo ilava ele o ele flash ngai le lo su sta ye le tino nei. Amene. O tangata la ia. A fai o to fatuina mai, fatuina o to fantasi ma Keriso Yesu. Tangata o fatuina fantasi mai ma Keriso Yesu. Luo ti fantasi ma Yesu. Tu lai fantasi mai ma Yesu. Amene. O le ola fou. Ile tua fa mai lo tu spaia. O le toyola oi. Hao Yesu Keriso ola ye te tonu iate oi. Oka. Fala me lo file mu me fia. Enjoy life. Whatever comes your way. Ya wone ngalo iate oi. Lele wa LILO fantasi o lua ya Keriso Yesu. Amen. O ala pupunga he o mai ate oi. Amene, awane ngalo yante oi. E saunia le tua le awala. E sawai oi mai pupunga lea. Amene. Amene. Aisea. Leanga oi. O oi, ma hau. O tatou o le whanau o le tua. How many of you that believe that you are the child of God? That's right. Leanga mo into spaia. Pe a fai fatuina fatasi tatou ma Keriso Yesu. And we belong to him. We are his children. O alava pupuanga. It doesn't matter what happened in your family. But still yet, the fact never changed. That you still the child of God. Amen. Famalos. Niatoy. Pe a fai. Pe a fai o fatuina fantasi o tou ma Keriso Yesu. Amene. Ile ola fo iante ia. Lua. O tangata ia. Le tangata o ilato o fatuina fantasi ma Keriso Yesu. O ilato foi. Ile fai upuna mua. O lo sa ili mea ilunga. Okay. Sa ili la oi me lunga aisa la ngolo la fou le mo tonu wi ya joy. Amen. Why? Because of that new life within you. You're healing with Christ. Wole to di ali mai lo ola tuai, le ola fou la le. Le fatu ina mai fantasio lo ma Keriso Yesu, le ola fou le. It is sa ili ai mea ilunga. Does that make sense? Ngai le sa ili le tangata ifafo I mea ilunga. E sa ili le tangata de tonu ya te oi I mea ilunga. It doesn't take away your responsibility. Chiute fai tangata de tonu longa inga fai nga renga kamaloa ngalupunga tuspaia e ai lo me ai mlefu. But here at ATUA vaye ile me LILO le na faye Yesu Keriso. O ila tau na fatu fantasi mai ma Keriso Yesu. La tau ia la tau te sa ili I mea ilunga. O lo talangoa mai tangata jo tonu ya te oe.
that secret man, that inward man within you. E fo linga I le atua. O le ola fo le jo tonu ia te oe. O le ola fo la le e sa ili mea ilu ngā. Amen. That sometimes we are so occupied what we're doing in the world. Whainga ruenga I le tai au, ma le tai au, ma le tai au. Amen. Au le visiri ia te oe. Wa mailo tangata lilo jo tonu ia te oe. Amen. Na o le vanga mole ka ka ko ngia te oe. Ale ke le alu fa nga tangata le faf. You're feeding the outward man. How about your inward man? He's starving. He's crying out for help. Kini fa long long ko fa mai ka ko ngi ko. Help! I'm drowning. This is not right. Help me, have mercy. Do something. I stop and never away. Fai level oe mel tino nei. It can feeding the outward person. Amen. Fa pea la I oe wale leia me umai lolo. Mo kwa yoki yelo kwa ngaka lilo jo tonu ya tai. Amen. Wa mailo tangata lilo jo tonu ya tai. How's your inward man? Malosi? Wa malosi tangata lilo jo tonu ya tai. Oh man. No more problem for the outward person. Paulo me fai au ko fa ngar kai fa mole. Let him starve. You're not obligated. You're not obligated to the outward person. But you're obligated to the inward person within you. Tangata lilo lea, leola fo lea, o jotonu ya te oe. Amen. Mena ta we tele sa idi oi melunga. Langa tangata fo le to tonu ya te oi. E mana sa ili me lua aisa langa lua le sa tangata fo le. Where's it come from? From heaven. Praise the name of Jesus. Ele que eu struggle, you scare me. Pupulu. E pupulu E kalango mai pupulu ne. E savadi mai pupulu ne. Praise the name of Jesus. Paul me sing awe aka lo fifiro. La volonga ngala unga manga ia. Amen. And then sometimes you wonder there. Amen. But it's sad to say, ele capi o pelo ia. O isso que um pouco ia pelo. It makes me wonder sometimes. Well, see, you also came from Kalakunga. E la to sa ili me lunga. O lo ti e le tu tama tau o le atua. Fa ipo lua o lo ye le mena. O to loto lava I mea I lunga. Ma naia. Loto I mea I lunga. Le ola faule te tonu ia te oi. E loto aia I mea le atua. Langa le mea ye le o tangata ye malea. Ye male loto. Fenga I lo loto. Fenga I lo loto. Le o le bank. Pe le na famatala ya fo le. E pe ni la na bank le fenga luanga ia. Hai mana ye ubetu spaya. E loto I mea I lunga.
Si o lo talango mai le ola fou le te tonu ia te oi. Langa e loto le ola fou le te tonu ia te oi. I mea ilu ngā. E le o lau ngā luenga. E le o sesi lava mea. A oi mea ilu ngā. Amen. E le o le tau ainga, e le o Teresa foi lo loto. Le ai fai ala utana le mātou ainga. Amen. Whena i lo loto, te loto I mea ilunga. Amen. A e loto a o I mea ilunga, e te fia lava oe. Ki le whaalongo fua I kala isi, ma e vava ai fua isi, e te loko a o I mea le akua. Ese le maa ngai o ke loko. Oi whaalongo skara whapenga. Ese a o ke loko a o I mea le akua. E whakoen. Se a e whaalongo ngā whaupunga. E langa lako kene o kako ile loko I mea le akua. E loto I mea le lalo langi aritu. It doesn't take away your responsibility. Or you can fire tangata. That's nothing to do with this. Langal kanga ye kawa ngalu fa ngalu ngalu butu spaya. O el kamalo e ayo me ai mara. Le afu. E wo polo ale fa ngalu nga awle ai. Pe fo ngai o to tina ale fa ngalu nga kama awle fa me ai. Amen. Ai a fai ta malo e le usu fa ngalu nga. Awu ko fa se me ai. Amen. Ja, le. O e loto I mea ilu ngā. Amen. Yeah. Amen wile tua. Pino faiatu, it has nothing to do with the responsibility that we have as a father. To singo data wainga, fainga luenga data. Se o melele uma mena I taunu fai e tangata. A lo talangoa mai tu spa ia le tangata le ola fau lea ua te tonu I ante oe. The new life within you. You are hidden with Christ in God. Amen. Pe a fai ua whatuina whatasi mai o lua ma Keriso Yesu. E te saili mea ilunga. E te loto I mea ilu ngā. Paftai lava le tua la upu lea sa mātou whānau longo ai. E moni me wha maoni wa LILO o mātou tangata I a Keriso Yesu I le tua. O mātou na whātuina whantasi mai ma Keriso Yesu. O mātou lo sa ili mea ilu ngā. O mātou lo loto I mea ilu ngā. O leo la fau lea le tua. Lo te tonu I ante I mātou. Whaftai I ante oe. I lo alofa I o mātou tangata. I le swafo Yesu whamanuia lau whanau. E nā vai aso I whiau mga luenga. I anga le lei I ante I lātou. Swafo Yesu. And all God's people said. Amen. Amen. Ia le li. Ia o le aso a taiao whamolemole. Whalongo le lei mai a. O le aso taiao, o le a mil umai department le aso taiao. We're going to have a briefing tomorrow.